Crazy. Do you want to be my girlfriend? Oh, yes, I want to boyfriend. Oh, langsung. Thank you. Cengki. Do you want to be my boyfriend? Waduh. Dikira om kambing. Hey, what's up and again, welcome back to my channel. What by team? Hi guys, welcome back to Barbakan. Di season kali ini kita akan Reaction yang lagi booming, viral. Siapa kayak itu? baki-baki. Rasanya pengen ketemu Ini orangnya viral di Facebook. ya, viral di Instagram juga guys. Ya banyak upload videonya ini. Lagi Banyak booming banyak ini di YouTube juga banyak yang reaction itu. Jadi kita ada niatan untuk nge-reaction juga guys. Ya. Banyak videonya di sini. Berbagi kelucuan, keseruan. Videonya dia Banyak bahasa tahu ya. banyak kuasai bahasa gitu. Iya. Terutama bahasa Rusia gitu. Pokoknya semua anak tahu. Ada Bahasa alam juga, bahasa ini ya, bahasa hati. Waduh. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe channelnya Fiki Naki yang belum subscribe. Fiki Naki, bos. Oh ya, Fiki Naki, sorry. Fiki Naki. Sorry ya, Fiki Naki. Sebelum dia 1 juta subscriber dibantu ya guys ya. Ya, kita nyalakan loncengnya juga. Ya, nyalakan juga. Nyalakan loncengnya, bosku. Jangan lupa juga subscribe channel kita biar gak ketinggalan video terbaru dari kita, oke? Siap. Tanpa basa-basi langsung saja kita reaction. Wait. Tapi video yang mana nih yang kita reaction? Alangkah baiknya video yang Banyak pertama nonton sekalinya. lah, banyak nonton lah. Yang jelas banyak nonton. Iya, Pasti paling bisa. banyak lah. Ini bodoh, cara temen cewek. Siapa tahu mau nembak cewek. So, when are you coming to Germany? Oh, orang Jerman ya guys ya. Okay. Openingnya ini. Yeah. Oh, wait. Openingnya langsung jika. Okay. Are you about to make out? Buset, ini suami istri cuk. No, not. Я Россия. Русский. О, да. Cantik istrinya guys. Okay. Окей. Классно. Классно. Это очень классно, да. Очень классно. Очень классно. Скажи, я пидор. Ты пизда. Ты пидор. Bisa. Oke. Oh. Boleh dah translate nah, boleh. Va? Hi. Hello. What's your name? My name. I think Naki. Va? Naki. Makinan. Naki. Yo. Ya. Wow. Bruh. Langsung terus. How are you? Oh. Am I beautiful? Thank you. You too. Yes, so beautiful. Langsung dia skip. Waduh, kurang aja. What? Nice banget ini. Sangat nice. Wih, Okay. kasih genjatan senjata tadi. Bruh. Baru. Hi. 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 How are you? Lah, siapa yang ngomong How are itu? you? Enggak tahu. Like. Oh, lagi. Nice. I am from Indonesia. Taiwan. You? Taiwan, bohong dia. I'm Brazilian. Oh, nice. My dad is actually Brazilian. Gimana? Beres Nice to meet you. Waduh, langsung di skip lagi. Baru awal-awal. Hi. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm always good. Nice. You're really pretty. Ini orang sana nih nggak punya jaringan kak, ngelek mulu kan gampang. Emosi kan? Emosi. Belajar bahasa Inggris. Yes. Bruh. Gila aku coba. Oke lanjut. Wih, boleh nanti. Itu senepek itu saya tahu. Hello, Indian. I am from Indonesia. I love India, man. You love Indonesia? Yeah. Thank you, man. Thank you.
Secara suka tapi nggak tahu. How about you, man? I'm fine. Nice. How are your country? Country. 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 Ikan teri maksudnya ya. Hi. Wah cantik ini guys. What? Iya. Wih. Cantik ini. Dekat deh. Wah. Hey, man, what's up, man? Deskripsi sendiri, Cok. Dia sih. Oh, Dia cewek. sorry, I'm sorry. Where are you from? Dari mana cuy? Oh, Uzbekistan. You speak Russian? Ya. Как дела, братан? Ассаламу алейкум. Oh, Islam guys ya. Нормально, отлично, брат. Wih. Я учу русский язык. Мне 20. Banyak. А ты? А, 2 дня назад. Ya kaget lah. Wah, coba. Iya. Maksudnya apa gitu? Назад, да. Yeah, 2 days ago. Lu. Tak lain-lain. Почему? Хорошо, я говорю по-русски. Normal. Окей. Спасибо. Kan You want to be ulang. my boyfriend? Waduh. Dikira om mau kambing. Bercanda aja lah, Pak. Dapat komedi ini. Ada emo cuk. Hi. How are you? Just okay. Manis Not nih. good. Gimana sih? Sudah kejilat. Why is that? Tidak maksudnya. Iya itu lah. Can I help you? Kenapa orang ini lagi? Apa sih panggungnya? Mati di mana sih? Wah, di mana? Di mana sih? Di mana sih? You are so cute. Oh. Iya. Apa sih panggungnya? Yeah, what's up, man? Wait. What was that? What was that? Kayak celah ini kita. Where are you guys from? What? Where are you guys from? From Romania. You? Oh, Oh, I am from Romania too. Oh, nice. You know how to speak? Ce faci cu aia? Ya. Iya. Ditantang. Nice. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Yes. Te cheamă? What's your name? Yes. And how old are you? Câți ani ai? Știu, eu studiez limba română. Oh, asta e bine. Da. Studiez limba română de 7 zile. Vorbesc bine, nu? Ui, bă. Sombong ya. Da. Serios? Dar de unde ești? Indonezia. Știi Indonezia, nu? Hai că... Alright. Peace, boys. Hello. Sis. How are you? Where are you from? Baik baik. Oh, Oh, Ukraine. Ukraine. You Ukraine. want to be my girlfriend? Oh, That's to the point. to the point, What? Joe. Do you want to be my girlfriend? Oh, Kok iso? Sangat Barbar. kurang ajar memang ya. Langsung di skip bos. Baru jadi pacarnya. Langsung putus seketika. Cok. Mantan paling cepat ini. Baru-baru diterima. Berbanyak mantan ini. Banyak mantan main, Cok. Kalau gini. Ceweknya kurang ajar ya. Meeting Donald. Oh ini dari pening. Hi, how are you? I'm fine, thanks. How about you? I'm good. Are you single? Iya. Yes. To the point. No. Oh. Oh, Oh. so sad. Baik sih. Do you want to be my girlfriend? Oh, yes, I want two boyfriends. Oh, langsung. Thank you. Cengki. You're welcome.
So when are you coming to Germany? Wah, langsung dia aja ke Jerman. Okay, great. Yeah. I'm waiting for you. Okay. Gitu dulu. Ya. Wait, how old are you? Guess. 18, 19. Dua-dua. How old are you? Come on. 80. Apanya 18? I mean, Bisa 18 cuy. yeah, that works. Begitu That memang. works. Dan kira tengah nanti tua. Kayak I am tua. 22. Cepat kian dia. Okay. That's really okay. Sangat-sangat. It's not gonna work, is it? Where are you from, actually? I'm from I'm Indonesia. from Iya, apa sih Nah, negara? mikir negara apa? Australia sih. Australia sih. Austria, apa ya? So, Can you speak? see, German, you, wunderschön, I don't yeah, Good. wait. Benar ke? Austria. Huh? Are you born there? What do you mean? You actually believe me that I am from Austria? Oh my I god. don't know. But I asked you where are you from and so where exactly in the United States? I'm not in United States. Katanya karena supaya tahu so bro. Asian. I am so Asian. Okay. Yeah. So 18. I think that's too young for me, but I don't know. So you can search someone else and I'm okay with that. Okay, this is Aku sedih dia nih. this is Tahu really nih. sad. I'm just gonna go. Okay. Oh. Oh. Why are you still here? Go. Iya. Mau nggak? Why you're so ugly? Gimana? Wah, kurang ajar. Sangat kurang ajar. Sampai gitu. Sampai endingnya sangat bagus ya. Boleh nih. Nanti kalau ada viewers yang mau part 2-nya, komentar di bawah ya. Ya, komentar di Sangat recommended ini. Ini baru ini video awal-awalnya tuh Iya. video terakhir tuh. Nggak tahu nih video yang baru-barunya diupload itu bagaimana lucunya tuh. Oh iya. Sangat banyak Sangat kejutan. kita sangat banyak kebohongan di sengaja ya. Ya, tapi memang lucu ya, apalagi endingnya. Bahasa Menurut saya cece-nya nih ya kuliah. Iya, bahasanya juga. Fokus ke cece. Jelas lah kita kan nonton itu juga. Mungkin sekian dulu video kami ya. Jika kalian suka, requestlah di komentar di bawah. Ya, iya. Yang minta part 2-nya silakan. Ya. Jangan lupa di like, Comment, share, and subscribe.